باش خوندەکارین هێژە جارێکە din em bi we re ne di waneyeke nû ji waneyên branşê kîmya yên refê 11 mijara me cî îro li ser oksîdasyon û vegerîn e. Oksîdasyon û vegerîn cûreyek ji cûreyên reaksiyona kîmyayî ne yên gelekî giring di jiyana me de em wana bi kar tînin û tên xuyakirin. Wek bûyera bêhnedanê weke hemû cûreyê şewatînê weke boyaxkirina seyara ev giş hemû reaksiyonên oksîdasyon û vegerînê ne. Zingarkirina hesin jî ew jî bûyereke oksîdasyonê ye. Li gorî wateya xwe watenasîya xwe dibin di beş wateya kevin heye wateya nû ya nû yan jî a elektronî. Wateya kevin oksîdasyon li gorî wateya kevin çi ye? Watenasîya kevin oksîdasyon û vegerîn. Oksîdasyon li gorî wateya kevin ew bûyera guheyber tê de bi oksîjîn yan jî bi klorê re yekbûyî dibe yan jî vexetandina hidrojînê. Bûyera yekbûyî di navbera oksîjîn an jî klor yan vexetandina hidrojîn. Vegerîn li gorî wateya watenasîya kevin bûyera yekbûyî bi hidrojînê re. Yan jî veqetandina oksîjîn yan klor ji heyberî. Dema got komir yan jî hidrojîn yan jî hesin bi oksîjînê re dikeve reaksiyon de oksîdasyon tê bikaranî tê çêkirin. Em karin va hevkêşeya jî binivîsînin. Me got dema got karbon yan jî hidrojîn yan jî hesin bi oksîjînê re dikeve reaksiyona kîmyayî de oksîdasyon çê dibe. Hevkêşeya wênê kîmyayî wiha ye. Karbon dema me got bi oksîjînê re dikeve reaksiyoneke kîmyayî monoksîd didime. Hidrojîn jî dema got bi oksîjînê re dikeve reaksiyona kîmyayî av çê dibe. Hesin jî dema got bi oksîjînê re dikeve reaksiyona kîmyayî de zingarkirina hesin çê dibe yan jî hesin oksayd derdikeve holê. Ji va bûyerê hanbe evê hevkêşeyên me li ser textê nivisandiye ev bûyer bûyerên oksîdasyonê ne. Oksîdasyon wekî berî niha me got yekbûyîna heyber bi oksîjînê re. Em dibînin karbon bi oksîjînê re yekbûyî yekçêkir heyberek nû dame. Oksîda dame yekbûyîna heyber me got bi oksîjînê re yan jî bi klorê re
اکسیده ددمه یا مجوی بویره ام بیجن اکسیداسیون ام دبینن هیدروژین و اکسیژن به هفره آف چیکرن هسن و اکسیژن به هفره زنگار کردن هسن اف ای دو او سسی ابویر وقت ما گفت ام جرد بیجن اکسیداسیون یک بوینا هیبر به اکسیژن یعنی به کلوریره یعنی فقط عندنا هیدروژن جهیبری بروفاجی وینا وگرین او یک بوینا هیبر به هیدروژن را یعنی فقط عندنا اکسیژن و کلور را ام کارن مینا کردن بستین سروی مینا کامجی صفر اکساید به دهنه دماغ به هیدروژن را دکبه راکسیون کیمیایی صفر ددمه و آف که ام بویرا اکسیداسیون و گرینه ام دیار بکن ما گفت لگوری پیناسی لگوری واتناسیا کبن دماغو هیبر اکسیژنی وندا دکه اگر ام بالا خبدی صفر اکساید اکسیژن خووندا کر بو صفر اف دی واتا یاچه ابو یرچی و گرین ما گفت اکسیداسیون چیه دماغو هیبر با اکسیژن ره یک بویی چه دکه اف اکسیژن اگه صفر اکساید وندا کریه هیدروژن دگره و آف چه دکه اف تی واتا یا اب بویر هان ام جرد بیجن اکسیداسیون مینا فکدن امی بویرا اکسیداسیون و گرینه لسر چیکن آتش دو اس غازه که به اکسیژنی ره ککرتا ددمه و آف که کیجان بویر اکسیداسیون کیجان و گرینه لگوری واتیا یعنی واتیا واتناسیا کبن ام لفر دبینه آتش تو اس هیدروژین آخه وندا کریه اف دی واتیا ابو یرچیه هیدروژین آخه دا وندا کر اکسیداسیون یادن اکسیژن هیدروژین اگل و دا وندا کری اکسیژن پیر یک بویه یک بوینا هیبر به هیدروژینی را هم جرد بیجن و گرین اف هر دو مینا شمر دیار دکن واتناسیا کفن ام چاوا اکسیداسیون و گرین جیر دیار دکن لگوری واتناسیا کفن انا لگوری واتناسیا آنو یعنی واتناسیا الکترونی جیر دبیجن او لگوری دانو سندنا الکترونا لگوری الکترونا دین دیار کرن وکم اف لگوری واتناسیا آکفن قلك راكسيون كيميائي ندهات رافع كرن دوابو اف واتيا هان بيش خستن لغوري في واتيا كنه دركت واتناسيا كنه دركت جيرد بيجن واتيا نو الكتروني او لغوري بلابونا الكترونا تي خويا كرن وكي ما قلت واتناسيا انو لغوري بلابونا الكترونا لغوري دانو سندنا الكترونا تی نشان کردن امکارن میناک که بستینن میناک خویا خوارنه سودیوم کلوراید فرماوی و های دست بکه شبو ام بویرا اکسیداسیون و وگرینه لگوری وی واتا هان ام دیار بکن دوابه ام بلابونا الکترونی حردو المنت ها بخینن وک امزانن سودیوم خودی هجمارك اتمی 11 تی واتا 11 بروتون وین هجمارا بروتون یکسانی الکترونا 11 الکترون جی کلور هجمارا وینی اتمی 17 بروتون 17 الکترون جی لا اصل انرژی بلاف دبن هگر انواع الکترونا لسر اوربیتالا بلاف بکن ویها ببه
كلور جي اوربيتالا اس بعد جد دوا دو اس دو بي شاش سي اس دو سي بي شاش شش الكترون تام الكترون بجميرن دو چار و شش ده دو دوازده و شش حجده ينجمع حفده الكترون هي لفيدا ويبمن بينجو الكترون باش جبو ام بو يرى اوكسيداسيون وفجريني ناس بكن دفاي بو ما الكترونان السر اوربيتالا بلا كربا بو يرى جو يانجي element ها جو الكتروني خوان دادك ام جيرد بيجن اوكسيداسيون بو يرى جو الكترون عدستينه جيرد بيجن وجرين هنا اصلا انرجيه يا داوي جسوديوم ر سي اس ام دبينن درسي چوي دجي درفين چوي ساله چوي جي اون زانت به دوي همه element خو بگین روشا برياردار بوني روشا برياردار بوني و اصلا انرجيه يا داوي 8 الكترون هبه اصلا داوي ام دبينن بالا خدينه يك الكترونه اصلا سيم اصلا سيم اداوي يك الكترون تيل هي شبو قبل برياردار دوي و الكترون اخو بدا ويبدا كلوري بدا كلوري اف اوربيتال والا دمينه اصلا داوي دمينه اوا قبخي زارش من بنداني اوربيتالا اس و بي دي دو الكترون و 6 الكترون اف 8 الكترون اصلا دوين بو اداوي بو 8 الكترون و بو ايونا صوديوم يك الكترون ون داكر بو كاتيون الكترونا دي صوديوم من داكر هات لكور بجهبو دي اوربيتالا داوي كلوري ده هات بجهبو اوربيتالا بي 6 الكترون هلگرد آسا انرژی یا داوی كلوري سي اس و سي بي اف آسا داویه چند الکترون تیت شیبون دو و 5 بو یک جی هات الصوديومي بو 6 دو و 6 8 الکترون خوگر برياردار به ستاندنا الكتروني اف ميناكا مجبور شو بو ام بويرا اوكسيداسيون وفجرين لسر في بنقها هان ام ديار بكن ما قلت هيبرا جي الكترون اون داتكا صوديوم الكتروني خوون داكر اف اوكسيداسيون هيبرا جو الكترون ادستينه او فجرينه ام كارن نيف راكسيونا اوكسيداسيون بنفيسينن جوي المنتيرا جوي ميناكا هان صوديوم وكما قلت الكترون قدا وبو كاتيونا صوديوم كلور الكترون اون داي سن وبو ايونا كلور اف نيف راكسيونا نيف هفكي شيء نيف راكسيون اوكسيداسيوني يا دويم وغريني نيف راكسيونا وغريني باش از راكسيونا تام بكون كرنا حردو از ببن وها ببن صوديوم سيدك كلور شخوا الكترون حردو عالي هفردشن دمينا كاتيونا صوديوم
إيونا كلور. هفكيشي هان راكسيون هان بويرك أكسيداسيون وراكسيوني تيد هي لسر چه أساسي لسر واتيا آنو أمكارن ديار بكن ما قلت راكس أكسيداسيون آجي الكترونا وندا دكا كي الكترون وندا كرن صوديوم أبو يرهان أكسيداسيون كي الكترونا قزنج كر كلور الفجرين واتناسي عنو الكترونية قل سر في بنجهي ام راكسيون الكيميائي وبويرا اوكسيداسيون وفجريني لسر نيشان دكن امي بردوان بكن مينا كنو واتي عنو الكتروني شبو ام بويرا اوكسيداسيون وفجريني ديار بكن نها وكا چالاكيك الجمع هي شبكك چنگو مكريه ناب شافتيك صفر سولفات ده جو ايونين صفر ده ورتا خود دفي اسكاني ده تحوينه ابو يرا هانجي بو يركا اوكسيداسيون وفجرينيه بشتي دمكي امي ببينن جو اف ايوني صفر ودغهره صفر elementها صفر و چنگو ودغهره يعني ودغهيزه ايونا چنگو بشتي دمكي مقود شفيجر باندني و راكسيونين وينا وها ببا اف نيف راكسيونا اوكسيداسيون اف الكترون وندا كريه مقود لغوري واتيانو يا الكتروني هيبرا جو الكترونا وندا دكه بو ايونا چنگو دو الكترون وندا كر جيرات بيجن اوكسيداسيون بو يرادن الكترونا قزنج دكه جيرات بيجن وگرين او الكتروني چنگو وندا كر صفر وقزنج كر ووگريا صفر افكيشيا اتام دورتا هر دو ده هگر ام هر دو كومي هف بكن چنگو و ايونا صفر اف الكترون بهذا دچن ما ايونا چنگو و صفر بشتي دمكي وك ما قلت و چنگو ببا ايون هفكيشيا داوي وها دبا لفرده امي ديسا مقارن برسكي بكن كيجان بوير اوكسيداسيون كيجان وگرينه لغوري واتيانو يا الكتروني بويرا ما قلت جو هيبري جو الكترونا وندا دكا جيرد بيجن اوكسيداسيون چنگو اگ الكترون وندا كر وبو ايونا د الكترون وندا كر وبو ايونا چنگو اف اوكسيداسيون ايونين صفر وگريا صفر اف بوير ام جيرد بيجن وگرين بس عندنا الكترونا جيا فيروشاهان باش اف ميناك شمر ديار كر بويرا اوكسيداسيون وگريني لغوري واتيانو يا الكتروني ما قلت هيبرين ايه جي الكترونا عند ده این گون عندك ام شوار بيجن اوكسيداسيون يه الكترونا قزنج دكه مجرد بيجن وگرين جخا بويرا اوكسيداسيون وفجرين بهفرة تم تين يعني راكسيونك اوكسيداسيوني برامبري وينا راكسيونك وگرينجي هي بهفرة تم بهفرة تين لفيدا تيجي هكذا لجمع هي بس شبو عم ديار بكن كاريجري اوكسيد كر وكاريجري وگرينجر يعني وگرينر او چيه او هيبرا جو الكترون قزنج كريه ام جيرد بيجين اوكسيد كر وكما قلت صفر ايونا صفر الكترونا قزنج كر اب بويرا وگريني بس صفرا دبرهم ده ام جيرد بيجين كاريجرا اوكسيد كر ايونا زنك اگ بري چنگوبو
vego hast iyona zinc am ji buyerê oksîdasyon çima ji ber elektrona hûn dakiriye bes heyberê berhem em jê re dibêjin vegerîner çima ji ber çingo vegerand iyona çingo vegerand heybereke nû ev cî herdûbera baldar bin guhdar bin karîgera oksîdker û a vegerînger oksîdker agê elektrona qezinc dike vegerînger agê elektrona wenda dike li vir de wana me bi dawî bû bi hêviyên we jê sûd girtibin û bimîn xêr û xweşî be.